Sanibonani, igama nkanyiswa kaZomusibongo. Mfowethu, ngithi nje kuwe namhlanje ngikuphathele 5 wama-signs akhombisayo ukuthi uthandana wedwa. Before-ke kune-video engangayenza echazayo ukuthi uma ngabe uthandana wedwa isimo sisuke sinjani. Ungayo-check-a-ke kwamanye ama-videos ami. But today ngikuphathele nje ama-signs akhombisayo ukuthi yazini mangabe enzeka lama-signs uthandana wedwa awunantombi but wena uzitshela ukuthi unentombi uthandana wedwa. So the first one is that yabona ithekeni yakho mfethu ayitsheli ngama-personal goals ayo ukuthi empilweni ifuna u-achievani, ayikutsheli ngalezo zinto. So that is the first sign ezokukhombisa ukuthi yazini uthandana wedwa and lo muntu akanendaba nawe. So wena nje uhlezi umtshela ukuthi yazi ngelinye ilanga ngifuna ukuvula inkampani yami kanje but yena mangabe umbuza ukuthi ufuna ukwenzani akakucaciseli ngobani akanendaba and yena uyazi ukuthi very soon nje once athola lento ayifuna kuwena uzokushiya phansi. So first sign leyo ukuthi uthandana wedwa. And the second one yabona ukuthi mangabe nenkinga akanendaba ukuthi nixazulule uvela athi nje uzobona nje ukuthi wenze njani but yena uba distant akanendaba ukuthi nihlale phansi nixazulule inkinga. So njalo kumele ukuthi kube wena okhotha amaphansi ukuthi yazini okay uzogcina uxolisa ngisho ungekho wrong uthi yena kumele axolise but akaxolisi ngobani akanendaba. So ke nganginayo umuntu kanjalo mina before and yatheke inayinhle yabona umuntu omuhle mfethu uvala amehlo ungaboni lutho. So engenandaba nje njalo masixabana uthi yena akanendaba kuzomela kube mina uthi yena osephutheni but kumele ekugcineni uxolise mina ukuze lento iqhubeke phambili sibe right. So enye yesibili sign leyo ukuthi nje mangabe ninenkinga yena akanendaba gcina kuwena oxolisayo oguqa phansi ngedolo ukuze i-relationship yenu iqhubeke iye phambili. So eyesibili lo sign yokuthi uthandana wedwa. So eyesithathu ke baba ukuthi ke akakubuza ukuthi unjani empilweni. Mangithi akakubuza ukuthi unjani empilweni angikhulumi ngokuthi nje athi sabona unjani bese uyachaza ukuthi hayi uyaphila cha. Ngikhuluma ngokuthi akanendaba nokuthi iziphi inkinga obhekana nazo empilweni uhlezi kungaye uyafika uyakutshela ukuthi yena kuhamba kanje ngempilo yakhe inkinga nazi lezi and ufuna wena ukuthi uzisolve but wena mangabe uzama ukumtshela zakho akanendaba nezakho and ufuna njalo kube ngathi wena uyarent uthando phela gcina sikubuya kanjalo kube ngathi ulincengile uthando wena urentayo uyarenta manje uthando la. So ke ukuthi kini umzali wakho uyagula noma ubani usisi wakho noma ubhuti wakho unalesimo noma wena ubhekana nalesimo akanendaba nalokho. So yonke into ingayi enye ke sign yesithathu leyo ukuthi yazini mfowethu uthandana wedwa lo muntu utemporary kuwena uzokushiya very soon once athola lento ayifunayo uzokushiya kanjalo. Eyesifona ke sign ithi ke yabona futhi lenke engakhuluma nangayo before ukuthi yazini abangani bakhe awubazi lo muntu akakazi akwazisa ukuthi yazini usibani lona engizwana naye umngane wami omkhulu lo ubani akakazi akuthathele lotho bakukhombisa akwazisa ngoba indaba awubalekile kuyena. So uthandana wedwa abangani bakhe awubazi yabona mfethu ukuthi othandweni kunzima akufani nasesikoleni yabo isikole esingcono kabi ngoba isikole iyatshela ukuthi hayi nayi assignment ukuze uphase kumele wenze 1 no 2 no 3 othandweni futhi uyazibonela. So ke ngila nami ukuthi ke ngizama ukuqeqesha ukuthi ukwazi ukuvuleka amehlo ngoba phela ezinye izinto futhi akumele ukuthi zenzeke kuwena kuyima uzikhola kumele uzibone kwabanye abantu uthi okay mangabenza ukuthi okay ukusuke kanje. So ke akaze ethatha isithuba nje ukuthi okay akwazi sabangani bakhe ukuthi obani abantu asondelene nabo and nangomndeni wakhe akakutsheli because uyazi ukuthi very soon once athola lokho akudinga kuwena uzokushiya phansi kanjalo. So ke enye sign leyo ke eyesifona and isign yokugcina kithi ke akaziniki isikhathi sokuthi akhulume ngefuture yenu nobabili ukuthi kahlahle mhlambe ni plan ukuthi in the next mhlambe 5-10 years ukuthi nibe senikuphi senikanjani akanendaba nalezo zinto because indaba uthandana wedwa mfowethu and very soon uzokushiya. So therefore you must be very careful
You must be very careful ngoba yabo amantombazane la ngaphandle and ungagcina usuzibulele manje. Hlezi sifunde emaphepheni abantu bayayibulala indaba ba-understand ukuthi abantu abathandana nabo ababathandi and abakwazi ukufunda ama-signs and yabo once wamaster leyo nto ukuthi ukwazi ukubona ama-signs umuntu odlala ngawo uzowina mfowethu, uzoba right, sure.